2,000 years later. So guys, papunta kami ngayon dun sa San Manuel, Pangasinan. Magkikikain kami. Tapos magbobodol fight daw kami. So ano pa ang hinihintay nyo? Abang. So guys, kailangan natin kumain bago pumasyal dun sa Imbalbalatong, Pastorobio, Pangasinan. So fast forward muna tayo guys. So guys, tatakot asidig kami dyan ti San Manuel, Pangasinanan ke agor ore kayo ta kami pay mangan. So what's up guys, nandito na nga kami sa San Manuel, Pangasinan. So tara, kainan na.
guys, malmalpas kami ng mga anay ni kalkalang tong pare aji nga namen. Oy tuloy mi manayen ti apan agbiyahen ta pang kami jay ti Inbalbalatong Posorobio Pangasinan. So abang-abang na lang guys. Fast forward. 2,000 years later. So guys, nandito na kami sa Imbalbalatong Posorobio, Pangasinan. So ayan, abangan-abangan na lang. So ito pala guys, may entrance fee pala dito bago ka makapasok. 50 pesos lang per head. Ayan po yung mga picture namin. 4 lang kami.